Awu, inebendlo venamandla siyakhulekela ngiqhubhadla lokulekelako ngiqembele sicalaba sihlahla semdlebe lesingahlalwa inyoni ngiqhubhadla matsha mhlophe aseDubai. Nina besive lesimnyama lokhu ngiphethe letinduku letimbili ngikhuluma nemuntu lothi manje sengikhathele kuhlupheka. Ngikhuluma nemuntu lothi noma bekuthiwa sengiyathwala manje noma bekuthiwa sekwentekani. Ngidawudenda into lebathi angitende. So ke nawuta ku Dr. Cembe ndo utofuna inhlanhla yemali ndakuniketa mine indvo kunenzo ngiyikhipha kuleli phondo kunenzo ngiyikhipha la kulesigubhu ngifaka ikhathi emtimbeni wakho ngikuphakamise isimo sedloti lakho ngisilungise sibe right ngoba uma ngabe uthi ufuna kufaka indvo uma kungalungi lesimo sedloti kuthi indvo letawulunga uma uthi wena ufuna kwethwala ngento ugcina ungakhona lokuthwala so like khasi khona sitholo senkukhu sikhona sitholo sembuthi sikhona sitholo senkomo sikhona sitholo sesikhapu nesigubhu tikhona so la ekhaya letinto lesithi nasitaka sisebenzise bunguwe bakho futhi na uthona awuyifuni indvo lengoti siyakutshela ukuthi lokho kuyingoti ungakuthathi lokho akusingoti ukuthathe ngikhuluma nabo la kulesigubhu nje ngikhuluma nabo somabhizinisi laba sebanqane le into dabo athambi kahle kunenzo lengidabaniketa yona mina letafika iphakamisa le business ibe kulenye level le business ngiphinze ngikhona babo somabhizinisi labakhulu kufaka ikhathi bosomathenda bomakhwandambo babanibani nentinyanga uma utela ke ngingakuniketa indvo mina ungalambi ngoba kubhlungu ukuthi wena ukuthi ulapha abantu kodwa uyelamba ulala ku one room awunandlu awuhlali nasekhaya kunjani njanyana kufuna ukuthi letinto na utenda tenteke tibe kahle na usufuna kuphaza ukuphahla na ufuna kungena sibayeni ufuna ingoma uyithole uthatha imoto unayo imoto uyebhanga ukhanza imali right kunenzo lengiyenda komne le yakha imali lengisina ngigade nganoma nanginikete yona ikunikete imali ngikhuluma ngering mina na uthi ufake le ring tonke indoda yakho tenteke uyangiva kuthini so la usuku khona nangabe uthi wena uyakufuna ukuphumelela sewukhathile kuhlupheka ngishayele kulo 76183035 noma 79920698 kodwa ngaphandle kwaleli vele utawufaka lo +27 alo +268 bese uthi 76183035 noma +26879920698 ndakuniketa tilo mina imithi ngabe ngiyayiveta manje ngiveta letinto lengithathe ukuthi nangabe wena uthi sowuhlupheke kakhulu sofuna ukuphumelela into yakho ivalekile kumnyama umkakho uhambile umfuna back nguniketa into yakufungela noma kanjani utawubuya intombi yakho ikwalile noma indodza yakho ikwalile iganiwe bathi uyayicela isafuni nguniketa into mina kwenteka angikhulumi nawe kuthiwa kunemthakathi lo ungasamfuni nje dude nawe ufuna kumbeka lenye indzawo ngitsinze mina ndakwendela into noma uthi ufuna kubethela ekhaya kunebantu labaganga awubaboni sibaganga nini ufuna kubabamba baganga noma baganga ngemkakho noma baganga ngani utake kimi ngikwendela into kakhulu kahle lapha sizokhuluma ngento yokuphumelelisa umuntu ulothena sewuhluphekile uyasebenza ukuthi imali akayiboni unedikwelede yeta kimi ngikuniketa into letakwendela into lesimanga nawe uzubona ukuthi lento nayo lesikhuluma ngayo injani inombolo ngulo 76183035 noma 79920698 natholakala ku Facebook natholakala ku TikTok natholakala ku YouTube Dr. Cembe lesicalaba nje munye yonke indzawo ngilele gama lelo la ungibone khona uyasubscribe uyalike uyakhomenta uyashare lento lengikhuluma ngayo ngikhuluma ngento lengiyendako uma ngabe wena uthi awukholwa ngicela ukwendela sibonelo uma uthi wena awukholwa into ngikhuluma ngicela kwendela sibonelo ushaye nje la noma ngabe ukuphi ungitshele nje igama lakho nesibongo noma neligama lababo bakho futhi ngidakuhlolela mine A up to Z mahala ha up to Z ngikutshela sikwenteka 1 2 3 4 ngilapho ukuthi sesuyasukuma sewudakini namuhla akade ngidakuhlolela ngikutshele up to Z yeva ngilast godleni ulela ukhona ngikhuluma ungazobela kimi nakuhlolela up to Z up to Z kodwa uma uthi ufuna kuhlambuluka ufuna kuphakamisa isitholo sakho senhlanhla ufuna kuphakamisa isihlanhla noma ufuna ukuthwala ungithinze noma unetinkinga nje lifaka ikhathi umndeni bayakubulisa nani ute kimi noma unenkinga temfati noma unenkinga tentombi noma unenkinga tebonifana noma unenkinga tani noma unenkinga emsebentini ute kimi nakugelela umhlolo